Hello DVC azau to ngai tu lunglom te nan kut kanin tlai na to chung Thawngpang karak chimlai avoi kul lavoi thum nak chiram kul hlo chan man meeting a timi din ti chu atu atun leu mi chawza ni tamtling te in twa ding chai mai nak ngai avoi kul lavoi thum nak chiram kul hlo chan man meeting chu December na thum in li tiang an twa I abepi in timi din ti tamtling kho nak ding le pelawa pan mi kwang hun number 2 u pi mini atu atun leu mi chawza chan a ton chua ding in betung adir mi chai mai na an ngai hi betung dir mi chu atu leu chawza atun leu mi na chan a tamtling te in lim ding mi chu chiram kul chief minister pu slailen loi planning and finance minister pu viko cp minister pu su that le hlalto palai dang na ni chai mai na an ngai becha na an to kho lau cha a me thak in becha na an to na a adu mi ne atai I timi din ti chu atu leu chawza chan ma thla di hlan a lim di ding in becha na an ngai tia thong kan thai chulong salau in organic inchin thak min ha le zot khal min ha mun chu chemical a umlo nak zun hun a sarpyak ding in becha nak zong an ngai chupin a chinram kul chawza ni tangkam han mi che jin zong December thla chunga hetu plai na sina than kho ding in becha nak an ngai tia thong kan thai Matupi a rangkun akir mi panhi sin in COVID-19 zot nak shrik an mo chiram kul matupi a rangkun in rakir mi minong paruk chu December na li a matupi kay a chakhat na an to an hai tu chung a minong panhi sin a COVID-19 zot nak shrik an mo na hi COVID-19 zot na a chat mi minong panhi hi pa kum kul la kum ni le nu kum kul la kum khat an se hi zot na a chat min ha panhi chu matupi sin a an kalpi chol na I thopbul an si tia thong kan thai Hakha University Facility Quarantine chami papa khasina COVID-19 zot nak shrikan mu chiram kul khulapi Hakha University Facility Quarantine chami papa khasina December ni thum a zot nak shrikan mu tia thong kan thai hi zot na a chami pa hi rangkun in arakir mi ase November nu kul ni rok I an mu mi case thong som le thong thum le zret le som riat nge pe tlai nak angai mi ase nihin tiang a hakha tayin se yung a COVID-19 zot na chot mi minong pasuri an thlop cho man ha tia thong kan thai thongni kum kul Christmas chu minung somnga in to kho aslai tia chiram kul ngandam nak zongni chathan achwa chiram kul ngandam nak zongni December ni thum a thongni kum kul Christmas to ading mi kong le kum tharang ha ding mi kong a chathan achwa thongni kum kul Christmas chu in chewa salo in biak in a minung somnga long in to ading chu to atik zong a max hu di ding kuthyang te in itol ding le peruk dan in thu cholong a to kho asalai kum tharang ha tik zong a mi bu in to law in video le adang dang in ma le nak cho in nga asalai tian than hino chwa mi chu December nu kule na nga le December ni som thum ni khazan cha law nga asalai ni dang dang a to kho asalai law tia thong kan thai Ramchung Thawngpang karak chimlai kum thong ni le kum kul Myanmar ram chimnak a President atwan leumi uwi mi ni chimnak cha a singsom thum han amhang lo kum thong ni le kum kul November ni riat a to mi chimnak a President atwan leumi uwi mi ni kum thong ni le kum kul chimnak cha a singsom thum han amhang lo tia Yangkong Election Commission zung lutlai u chu suin ne achim hi kong a u chu suin ne President Uwimin ni December na li a ama pumpak ni atangka manak chajin tha ten arak ap e achajin chungning in tangka sing som thum han amang lo tia achim Myanmar President Uwimin chu Yangkong ram 10 tamui pang I taina amumi ase COVID-19 ruang a me pek som nak zong ama pumpak ni atwa kholo I Facebook chung in me pek som nak atwa abepi in atangkam han mi he vinal tar nak le ama khan sing thum apek long asitia BBC ni atial COVID-19 zot nak in minung thong ni leng an thi chang e zot nak a chat mi sing khat dang an chang Myanmaram ngandam nak zung ni athan meaning in Myanmaram chung a COVID-19 zot nak in minung thong ni la kulret an thi chang zot nak a chat mi minung singkhat dang an chang
December ni thum ni khat chung a zotna a chan thar mi minung thongkhat lazali lel hairet an se e minung kulali an thi chang ni hin December na li tiang a zotna a chan mi di lak hi thongsom kwa le thonga lel hairet an se chang e adam mi minung hi thongsom sari le thongthum le sari le somli le periat an sang Myanmar Ramchu Valai chunga COVID-19 zotna angai mi Ramsom ruk le ramret nang a e Asia Ramchung a zotna a chan mi atam big pathum nak ram ase Ramleng Thawngpang karak chimlai tuluk ni chua mi COVID-19 dam nak si tlang noi khat Brazil ni amhan chang tuluk ram ni chua mi COVID-19 zotnak dam nak si tlang noi khat chu December ni thum a Brazil ram aphan i adam lomi an pek chang ha hi si chu zapi sin a pek an silhan a Brazil ram silai thiam sang ha ni chaklat nak an tu adi hnu in zapi sin a an pek na hi asi atu ten sitlang noi khat akwat na hi avain hi nak asi chang i November ni lai kwa leu a sitlang singkhat lakul an rakot pel chang ha hi long selo in kumthong ni le kul lakhat January thla ni lai ngal han a sitlang noi somli tluk tuluk sin in lak ding zong Brazil ram ni timlam nak angai Brazil ram hi COVID-19 zot nak rong a minung tingkhat le thongsom sri le thongli an thi chang i valai chung a COVID-19 zot nak in achi mi an tambik nak ram achang tu asi DVC azau tu angai tu nan zati chung a lunglom nak tampi kan nei ara lai mi December ni ret a kan itong thantin halai